رابن وردم دما ويا وبهردي ربتي فغبن درابن بيزو خورت برابن وردم دما ويا وبهردي ربتي فغبن درابن بيزو خورت برابن وردم دما ويا وبهردي ربتي فغبن servizi radyoyu dengi geldi. جناب نوچان رادیو دنگ گردم باش ایرود دو اسپاد 2024 اینلی بروکسل ساعت 8 لامده ده کدرن جمعی نوچان سرس به پیشکش بگندم دامانسا دیاره براپویه فکری ریبر آپو فکر مروواهی گشتیه و جبوی مروواهی بگشتیه گرگ دکه مروواهی لریبر آپو خودی درکوه آزادی فیزیکی یا ریبر آپو ارککی اخلاقیه یا مروواهی بگشتیه آزادی فیزیکی یا ریبر آپو تمام کردن آزادی مروواهی بگشتیه لهولندای مشادره جاج بودروجان دست به دیگه جوانان کرد به پیشنگی امیرسا جوانان آشی چکدار جان فدا به تبریبون اندامن تچشه و تپوژن لهولندار دیجیتال تاگیران کریال سری بر پروژالان دست به مشادره جا دروجان دکن جوان و به دروشمaya خواه برخستن بگه بر رویتی آزادی و بمشه دو لزان دامه دست به بگه و چار سباتی لامستردام مسمپلن به داوی ببه ویسا جوانان بانک جوان کردی یعنی هولنده کرگو تبلیمشی ببه گردای نجاستاری دلیل بوتان اومد یاکوبانه گوت ریبرا پولی گرنامه آزادی خورد کرد دموکو تگوتن ریبرا پو هنی بداره بسپیک راستی آزادی انسانیتی تبیرنی برو هنی راستی جیانه که آزاد و کف اخلاق وجدان هنی با مجرد دموکو تگوتن ریبرا پو مجرد هنی هینا پیتر تبیرا مرو بجیانا ریبرتی بخوره ناگو بگره پیشنگتیش گره خوره کرن دموکو مرو میزدی که دخوینن دموکو دیالوگ ریبرتی به جیانا ریبرتی کو مال ده جیان کرده به hani به هر آوی کداوی خوازاوی بویناوی بال دکشینه hani بسیار مروف hani مروف demek ki insan çıkası خوازایی به çıkası براستی خواب ناو بکه hani او insan avqası خواشک دو او insan avqası لگرینه زنگین دو تجاری به ربرتی جیانه که اوسا حسان قبول نکن ام برانبر به حیاداوی شرع خواه ارتر بکه راستی دما باسا لیبرتی تکن حیبتی او گلی هانا بندسته بیرم برکه چاوش بو لیبرتیش بو وی گلی خفدا کرد او قصالین خودش و چاو سالین خوی دریش مجبور گلی که بناف چار دیورانده راستی او تشتانات بیرم بخوا باندوری که پرجداد مداد بی آوا کرن از بی انسانه که راستی بوی گلی که خفدا کرن یعنی جیج بوی تایبت جنه بگینه آستا لطکه خفدا کرن بوم خوا راستی هیزه که پرجداد دادم لیبرتی و سخاش بوم فدا کرده پیستا اجواکیشن ببم لایقی ویتشتی کو بگیشم آستا کو لیبرتی سگنا کجمت دخوازم خواب گیرم آسته کو وکی لیبرتی دخوازه کسادگی وکیشن چا سگنا هید خدا وابکن راستی لیبرتی او هیزا کو دایما او باوریا کو دایما کو محیا روجین خوی چون ناب جواکی دا ندیتی یعنی چی حق و لیبرتی درکت او باوریش بوش نهات دای ام به طرز لیبرتی کو دید پیشی ما گب شر بکن از برد کن کو
همو شهیدین که شهید کردیا به تولیوان جی ماستر راکن وش خود تکوشینا مجی افکو تولی شهیدان عردینا هیلن هر چه قصب صدام به هزار حوالی به شهید هبل هر حوالی که دل مدى راستیش جیهی وان جدایه و هی شطول هلدان آنها جیهی ما راستیش اساس و سرکه سه سال 21 که به دلخوازی آزادی گل آواده به روزنامه‌وان روگر وستان دویژه گل کورد به پیشکتا پیک که نشانده کو 49 سال کردن این کسی را نهیله دولت artık زیده 40 سالن لهمبری گریلا تک دیچه دیساجی درج اصرار خویا داگرکری و قرکرنه برنده به تیبت دناوان نه سالین داویده استا ایریشیان خوزیده کرن و پاروا سوجن دجم روانی جدیکه لی نکاری تکوشین آزادی و پیشنگا پک که به قدینه او تک بچه اردوان خواست به باز نو انجام بگیره لی به اپراسیون شورشگری فرماندار دستانگاری شورش بیتو شباب تکچو گریلا نشانی herkes داگو رژیماتیر فاشیست آداگیر کرد نکاره کردستان داگیر بکه نه اردوان یاوز سلطانه نه جی دولت آترک آداگیر کرد عثمانی نه جی کردین برینه پیشتی تکچون آنگاری هیزن ارتش آداگیر کرد لزاب میتین و آواشین اپراسیون داگیر کریه دان دست بکرن لهمبری کوچکن کیمیوی تنبورباری کو تاکتیک نükleer bu kartine u sücen şerjidi ke enjam negird u tek diçe u inisiyatif deste gerilade rojnamavan roger westan politik şine serset salya peymana losane u hadi beje hezen global duhazın ruşlata navin hevsengi nu avabiken gele kurji bi peşenkya PKK nişanda ku çarenu sahwe set saleke denji set saleke denji kesire nehile lehemberi her plane gebeyi PKK ve tekbiçe PKK'de çarçuya paradigmaya revera pode zemina jiyana demokratik avakiri uveke alternatif asel sale derketiye hole revera poji des şankiriye ku kriz u şeriheyi teva encam netev devlet tane u alternatif ji demokrasiya gelane dibe devlet atır rasiye bibine ufem bike eğer dışarıda ısrar bike ve mayinde buna devleti bike ve nava metresini edi evni kare gele kurtune که ریبروی گلی گردونی بوده گلی کجی و فکر و فلسفه آویست سال 21 و پیشنگی PKK بکسه سال آزادی گلی کرد و گلی کردستان و روشاتنا بوده لولات سویسره جبو ریبراپو قرطاتن شاندن یک جی قناغین پینگاوا ریبراپور آزادی شاندنا قرطان دوام دیگه کردستان و دوستن خواهی کانتونا وینت یا سویسره جبو ریبراپو بدهان قرشاندن ev xeba jale mesajnan lajin li bajar Lozane û tevgera ciwanên Kurd ve bekat gelek kes li berdost postxaneyê kom bûn û li ser navê wan berdewka mesajnan a lajin Aysel Arkin axibe Aysel Arkin balkşanser pengavê got heta rêbera azad bi wê çarekerme devam bikin bank herkesî dikin tevlî pengavê bibin û hêzê bidin me hêjayê gotineye wê hevdê sibadê salvegera komplê nav netewî de li külne meşeke girsî li dar bikeve Aysel Arkin bank herkesî ger tevlî meşamesin bibin li dora rêbera po bibin xelek Rexsina jinin azatên Kurdistanê Rejak li gundê Spiyero Ebnare Kandîlê viyancaf te 18 salvegera şadê te xwe de hate bîran. بەبەرخۆدان و ئیرادەی پۆڵاینی لەیلاکان سەرکەوتن مسۆگەر دەکەین لە مێژوو گەلاندا و بە تایبەتگەری کورددا هەڵکەوت نییە کە هەمیشە لەیلاکان گەورەترین ڕۆڵی شۆڕشگەریان گێڕاوە و لە لووتکەدا خاوەنداریەتیان لە هەموو نرخ و بەهاکانی مرۆڤایەتی کردو و عاشق و دڵداری ئازادی بوون خۆیان گەیاندە ئاستێک بۆ ئەوەی کوی بەهای مرۆڤایەتی بپارێزن گەورەترین زەبرەی کوشندەیان لە زەینەتی پلانگەری و گۆشەگیری و فاشیزم و ناموسپەرستی و کۆیلایەتیدا بوونە هیوای تەواویژدان و گەلی کورد و هەموو جیهان هەواڵ لەیلا واڵحسێن دەستراو بە ڤیان کارۆ بە چالاکیەکیان بازیەکەی ئاگری لە هەموو زیینەتی پلانگێڕان بەردا و لە دژی خیانەت و بێباوەڕی و ویژدانە سەربووەکان
وجدانی مرۆڤایەتی هەژاند. هەڤا لێلا گۆڤەر بە ئیرادەی کۆڵایمی و هێزی بەرخۆدانی زیینەتی فاشیزمی پارچە پارچە کرد و بۆ پێشەنگ لە دژی سیستەمی گۆشەگیری ڕاوەستا و لە پێشکی تا دەچێتەوە. ئەویش ئەوەیە کە زیندانێکردنی مرۆڤێکی گەورەی وەک ئێوە پێی حەزم نەکرا و هەردەوەک ئەم مرۆڤە ئەو جێیەی حەقم نەکردووە. پێگومەند بەرپرسیارەتی دەوجێتکردن و گۆشەگیرکردنی سەرۆکیگەرێک و ڕێنیشاندنێکی مرۆڤایەتی تەنیا دەوڵەتانی ڕۆژی جیهان نابین بە ئەندازەی ساختەکاری و دووڕی و خیانەتی دەوڵەتانی دەردەست لاوازی و کەموکورتی هاوڕێتی خۆم و هەماڵانیشم بەرپرسیار دەبین. شینین ماخوره پلانسازی پازی سباتی شده که رنج سالبگره کمپیر نامنیتی یا پازی سباتی ره 13 روزمان گره کرد ببمش و میتینگان جنها و کمپیر نامنیتی و تیجتا 25 سالن دوام دیگه شرمزار و پروتستو دیگه هلکه وارگه شید درست امجدی ماخوره ایشی به داخیانی که ستارتا چالاکی خودا جبو ویل سازی جوانان آوارگه جالی برده که کمیته مالبات شیدان مراد امجوه داخیانی حقایی جبروی وکه گله وارگه 20 تیرمه حیانها مت چالکیا نوبت آزادی جبر ریبرتی دابو دست بکرن حیانها بردامه وکه هم دبین نهال جهان گشتی جبو آزادی ریبرتی چالکی تین کرن لی حیات دم ما که هم ریبرتی آزاد نکین هم دبینی که اف چالکیانه تیرا نکن جبوی دم آزادی ریبرتیه و دم آزادی کردستانیه جبوی ام جوی گله وارگه ستان داخویا چالکیا 15 صباته ام جرای گشتی و گله کت را بدین دیار کرن برنامه 15 صباته یک راکرین ویره ریبرتی لسر مالان دوای گله وارگه جنها پی و هر یکی آلک لسر مالا خواه دالقینه دو هفته که لسر قمپلا نابنتوی لجه چالکی برنامه تی آمده کرن سه لسر قمپلا پیکانینا پانیل که 4 کرتشانه یک لسر روشا کمپلیت داین 5 جبریا 15 صبات پیکانینا جوینا گل 6 13 14 15 صبات چالکیا گریوا برچیبونه کجیده که جبو مشامزن آلی کلونه که هفته سباته و وره درخستن بانکر پیام کجیده که ببیرنگه کردستان و دوستیوان جبو مشاهده سبات یا ناوینده اوروپا یا کلونه لهر دره لبرخوادتن و لسر پیانن پینگا و آزاد کناره برا پاپو دوی دهی جوبنا 2023 دل زیده تیری ست ناویندن جهان دست بکر هر کدی چمزن دبو دیکیج آست هری بلند بردومی پینگا و مشال ناوینده اوروپا یکو و ده هفته سبات دل کلونه پیکوره داویل 25 سالن تجید işkence و به حقوقی بینن مشاج ریبر آپوره چند روزمانه ام به همو مجلس کمیسیون کومین دوست و حوالی خوره جبو آزادی ریبر تیاخوه برای خستن بوین جهه خواه دمشهده دیگرن ام به گرسیی به هرکین کلینه ام بانک لرکزیدکین که تجده بشکنین و آزادی فیزیکی ریبر آپو میسوگر بکن همو مجلس مر روش آورت رادگی هینه او گرانی دانه لسر و مجاره دویل همو ولاتین مجلس بکاته و آواهین مین کومینان بلز و بزکار و خبات و بگینن اصله هری بلند به تیبت دنا برای یک و هفته سبات ده همو خبات و چالاکین هرمی بدن سکناندن و به هشمندیا و خبات سرکه چالاکی هفته سبات یا تبگره آزادی ریبرتی جبو من نرخا بنگهینه ورن ام به باوری و ایرادی خیلی سر مشا ناویند اوروپا یا هفته سبات یار کلینه بسکرن ورن ام قادان بن حتی که امر برتیا خواه آزاد بکن دوی ام سرده مانوده بزیده کرنه حوال و دوستن خواه جبو قلس کرنه دجمن خواه بهتر بخبتن و باوری و بریاری امر برتیا خواه آزاد بکن و مناسبت ام بانک لگل خواه ولاد پاره جن زارو اختیار و جوان و همو گل و دوستن خواه دکن که بگرسهی بشتاری مشهده سباده یا لکلونه بود
لهل برنه چالاکیا گریوی برچبونی دست بکرن دیجی تجدال سر رابو آزادیا ویا فیزیکی چالاکی هر دیجه برفرتی به کردستانی باجار آلمانی هل برنه جبوش کاندنا تجدال سر رابو آزادیا فیزیکی چالاکیا گریوی برچبونی دست بکرن چالاکی و حتی بازی ثبات بدومه چالاکیا گریوی برچبونی یا کدیه که ثبات دل نابین دجواک دموکراتیک آکورد هل برنه دست بکر و سه روزان با هوای کدور و گر بردوام بکر و چالاکی و مشهده گیرسی بازی ثباتی به دارخسته بداوی ببه چالاکی به کومک جب 5 کسان دست بکر Şandiya Şengali Parlamentoya Avrupa'ya hevdetin bekanıyla payitaxta Belçika Brükseli peşenktiya jexistina Sivana Meclisenjinin ezidi Disi Çiley'de Parlamentoya Avrupa'ya konferansa jinin ezidi hattı darxistin pişti konferansı Şandiya Kojiheza Şengali Suham Şengali parlamenter haberi ya HDP Felekna Zuca Berdevka Semejin Nujiyan Günay u Hevseruka Navyege Çiçek Yıldız Bek Dağıtlı Parlamentoya Avrupa'ya hevdetin bekanı Şandiya jinin ezidi Parlamentoya Avrupa'yı ve Hevseruka Koma Çepli Meclisere Martin Skirdevan Parlamentera Partiya Çep Özlem Demirel u Parlamentera EFA'ye Anna Mirander'le hevdetin pekani. Şandiye el ser Revşa Şengale u derbare fazlı halen konferansı da agahita. Peleknaz Ucan Nujiyan Günay u Çiçek Yıldızcı le ser Müjarın Civak Ezidiyen Almanya'ya u begişti le ser Revşa Koçber'in Şengale Ravastı. Encamname civina sale ya deste reveberiya heremi hateş gerekirin. Malpera fermiya reveberiya xweser dazani ku deste reveberiyen heremi gen reveberiya xweseriya demokratik ya herema Bakurê Sûriye civina xweya sale pêkanî û encamname civînê belake. Encamname de tegotin ku komiteyên reveberiya heremî hatine nîqaş kirin. Encamname da destşankirin ku komite ve riyan serrastkirina piran û kanalizasyonan çêbikin û amadekirina tor û istasyonan ava bike. Yên heyî jî ve tamîr bike. Du civînê de hate diyarkirin ku projeyek şandina avê ji başûrê Amûdê ya ji bo Hesekê wê were temam kirin. Di civînê de qanûna aborî ya girêdayê şaredariyan hate qebûl kirin. Perwerdeyên meslekî ji bo karmendên desteyî hatine vekirin, sotemeniya şaredariyan hatiye zêdekirin. Di encamnameyê de para şaredariyan ya bacan li gor bütçeyê hatiye diyarkirin, qanûnek fermî ya rêveberiya heremî hatiye qebûl kirin. Projeyek şandina avê ji Firatê ya ji bo Hesekê hatiye qebûl kirin. Ji bo avê ji bo bendava tişrînê bibin min bütçe hat veqetandin. Projeyê sistemîk dijital ya ji bo şaredariyan teva hatiye qebûl kirin.